چالنج بدن چی گفتم بچه؟ امروز روزی 36 چالنج ماه در اکانت ما 8057 دلاره و امروزه цели мо 8860 доллар карданай. Барои ҳамин чӣ гуфтаем, лайк, комментарий аётон набарорен дар видео ва обязательно одамое ки подписатсия кардаги нестем подписатсия кунед. И чиз мада яъне мотиватсия мешава во дальнейшем насиб иншаалло гапи чапи серьёзӣ мекунем. Барои ҳамин торгови сессияма ма даиҷа ай 60 доллара, лекин якумша ай 70 сар мекунем. Ҳамин хел дальчи рафтан мегирем по правилу бачаҳо. Так что 70 ира 2 аз 2 мекунем. В случае чего бо изначальный депозит мефроем. Имрӯз чӣ хеле ки медонем рӯзи шанбе ва ҳама ОТС. Барои ҳамин мо дар ОТС постараться мекунем торгови полини худмона бизанем. Так что мо да барори кор, шумо да приятного просмотра. Дани позицияда чӣ кор кардан можно? Я вот 5 минуташа просто аҳамият медем. Восходящий канал тренде да дани ситуация бакови графтистай ва ҳамчунин 2 минути свеча мондаги айниҷа разворот шудаги. Барои ҳамин 1 дақиқа поён медирома дани калидорда ва результати сделкамона ждат мекунем. В случае пробоиш мо чӣ кор мекунем? Дагонда медироем. Я баробар зиёд мекунам. Мақсади гап ҳамихе зарани штоби успеҳ кунем дромаданда дани парара избрани даимонем сделкамон рафтан мегира ва биёен ягон валютни пара дига кофта штоби долго вақт накаша мебинем чӣ гапи чапе. Дани валютни пара да восходящий канал тренде чӣ хеле ки мо аҳамият медем максимумша надидестем. Барои ҳамин графики калонда мерем мебинем максимум шудаги ҷой максимумша пробой кадаги ва ценаи мо метавонад то инами калидор омадан на результати якум сделкамон D10 ба плюс ба анҷом расид. Медироем меткаи худмона мемонем то што плюса гирифтем ва қафои дим сделка мешем. Уже 1 минута таймфрейм дафр омада. Мақсади гап один зедаи ангиҷо шуд иҷа 1 дақиқа поён ва результатша ждат мекунем. ира результатша ждат канал мегирем. Дани валютни парара чӣ кор кардан можно? Поён биёя ай поён боло будроем бо мақсад чоткитаре чем ай боло поён фуромадан. Дани валютни парара дар 1 дақиқа боло медиром. Мақсад ки бояд идеалу бояд ждат мекардем хай вақт нест бачаҳо. Ждат кардан нимаю. В случае чего я баробар зиёд мекунем чӣ хеле ки гуфтам. сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид дигимаш ва қафои сеюм сделкамон мешем. Мебинем чӣ гап рафтеста. Дани ситуатсияда ба плюс ба анҷом расидеста. 25 секунди дигаш мондаги. Биёен ягон валютни параи интереснитара мековем меёвем. ждат мекунем. сделкаи морам чӣ хеле ки дидем ба плюс ба анҷом расид. дальнейшем шаги худмона мақсада дига ҷо месозем. инеро сафед мекунам то што оли нав се сделка гузаштаги ва валютни парара ҷош даналиш мекунем. биҳайди ценаи да 1 дақиқа боло медироем. ва ҳамчунин биҳайди сенаиро избинида мемонем. Мебинем даи боло яъне чӣ гап рафтеста плюс минус сделкамон. Дани валютни пара аед ценаи ОТС 5 минуташа ябор аҳамият метавам. баъд сделка да медаром даиҷа не чиза кора удалит кардан дар корай.
нисходящий канал тренде сигнала айне ҷай даст додагим откат яъне сделка даромадан и уже не стоит лекин хеле мебинем локальная точка поддержка будаги ценаи мо омҷ разворот додане 1 дақиқа хайр боло медроем результат чашдат мекунем чӣ гап мешава ва инаи биҳайди ценаи моро 5 4 3 3 2 1 нагузашт значит мо чикор мекунем инҷа 1 баробар зиёд мекунем 1 баробар зиёд мекунем 1 дақиқа боло медроем мақсади гап инаи сделкамон нагузашт правильно 1 баробар зиёд кардагим инҷа як сделкаи дигарам ҳуй кардаги будам манда ёдоред инаи сделкаи дигаримон 14 13 сделкаи мо гузашт яъне инаи гузашт получается ва инаиҷада мақсади гап дагон дод омадагии мо дагонаш дод мекунем 10 секунди дигаш мондай и сделкаи моро ба плюс ба анҷом расид изначальный депозит мефурӯем валютный параи мо пробой кард дар ҳамин ҳолат 1 дақиқа поён лекин ми пас не барои чи метавона инҷаро апдейт кунам метавона разворот кунам мақсади гап дани калидорда чи хеле мебинем задержка сенчдаге мо сделкаро гирифтагем ки ҳамин калидори моро пробой мекуна яъне поён мерава оё пробой мекуна ё не ҳозир маълум мешава 37 секунд вақти мо мондаги 33 32 қатъи ҳамин свеча бигем 1 секунд разница дорад результати сделкамонаш дод мекунем чӣ гап меша намеша мо дальнейшем гапи чапмона мебинем 92% нормальный сделкаимон ба плюс ба анҷом расид дальнейшем шакмона мемонем откат дод диден пробой нашуд откат дод дани валютный пара идеальный вариант ждать карданай чихеле ки мебинем точкамон апдейт кардаги нест на всякий случай боло медроем чтобы як плюси дигарам бигирем бо идеальный бад мешавад камтар банза нест бачаҳо аҳамият надиҳед ва сделкамонро мебинем аеди ценаи ихе мекунем в случае чего ягон валютный пара дига ёфта баъд боз сделка мекунем и откат дод дани валютада 1 дақиқа мо боло медорам ҷошда дар комментария бинависед барои чи боло даромадам поёне мақсади гап хутон ваш дод мекунем агар ятш нагузарад значит 1 баробар зиёд карда чикор мекунем мо номушибат мақсади гап дигари сделкада медороем инаи сделкаи моро 6 5 4 3 2 1 мондай иҷа плюсо гирифтем ва инаи дигари сделкамона аҳамият медиҳем чӣ гапш несте уже иҷода дагонда 1 дақиқа боло медорам 15 секунд мераса намераса непонятно 6 5 4 3 2 1 нарасид мақсад инаи нагузашт дагонда даромадем чихеле ки медонен
дагон пробой шуд, параро ҷошда ҳаллиш мекунем. Сенда як ирам нагзашт. Сеюм дагонда омадем. Айди ценею тезе да қапоён. Результат ждать мекунем. Хираби. Боло да бучава геп боло меша намегзара. Хит ке зелкай мосул геп поён дод. Қанда табза. Молодец. Молодец. Даққа боло. Чорум дагон да омадем, уже хадаш кам тараф волнительный момент айрости гап. Барочка баъди уже дагони зиёд да мерасем мо. Чтобы дагони зиёд да нарасем, ман дига хелози в случае чего агар нагзара, ман дига хел уже торговаться мекунам. Мақсад ба о риски мондагии худам не, бо риска камтар мекунам. Баъди сделка амхе отработка мекунем шаид, чтобы плюсмона бигирем ва дагонои бессмысленные бисёр да нарасем, ки ин чиз влият мекунад депозити мода. 10 секунд мондай. Иҷора обновит кунам, вақт намераса. Чиқар ки дидем, вақт нарасид. Сделка мамнун удачный ва чиқар ки дидем, дар ҷои 1400 бояд монем. Лекин 1400 намемонам. Мақсад камтар мемонам. Ягон валютный пара дига меоем. Дани локация дақа поён. Максимумша биё обновит кунам, агар бо ай максимумш медроем, ки ҷо тарафи поён медроем, чтобы ира покриват кунем. Ин сделкаи ман яъне инеро покриват мекунам. Бо баъди ятайга ман хали мемонам, ине остальниёшро покриват мекунам мақсад. Дад мекунем. Сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид. Бо ятайгам хали сделка мемонем.
اینه сделкамон بگذارم. اینه رو مقصد میکنم покривать میکنم. 0 ба 0 میشه، خیلی میشه. короче خیلی میبینیم результат چند میشه. 10 секунд мондагист свеча агар тенкати бушава даҷа геп тарафи боло мешавад, сделкаи мо намегзарад. Аи чиз мода ни дар корай. Поён 3 2 1 иштияги бад валидин параллелиш мекунам. дания локация да қабул медром пайгаждатиш мекардем бо идеальный баддаи всё-таки дромадем ждат мекунем. Бисту панҷ секунд дига мондагӣ. ӯро обновид кард. сделкаи мо нагузашт мақсад откат всё-таки бояд бишава. Ви мо я ошибка кардем дар ҷа. камен даб найсен мақсад уже кам талак волнительнее. Барои чи? Барои ки ман ҷа бояд 1 минута мегирифтам. Ман 2 минута гирифтагӣ магари свеча дар ҷа буд шава. геп нижний мета. Ай ҷимги свечаи ман геп нижний мета. Мақсад сделкаи ман намегзара. Идеальный вариант бояд откат шава дар ҷа, чтобы инеро обновид кунам. Мақсади гап обновид кардан метавонад ё не. 30 секунд пас маълум мешава. Дилена вали так дора болои сделка даи кам дора боло бра. Да валентин момент буд бахто. Лекин шукронаи Аллоҳ сделка гузашт. 2 минутам буд гузашт. 1 минута идеальный уже гузаштагӣ буда. Мақсад 2 минутам буд ки гузашт. инҷа дагон мондем хеле чтобы буфаҳмем шумо гузаштагие ва донишем гап чапона мекунем. Изначальный депозит дигаи хеле кори бемаънӣ, дагонаи бемаъне омадан дар кор нестай. $300 дига бояд кор кунем. дагони бераҳмона да омадам расидам.
Нашуд сум жалко нест. Нашуд мақсад баъд хеле одамое ҳастанд, ки хейтат мекунанд, ки ви натонистӣ туда-суда. Ба ҳамин гапу чапу кам-кам айдрон одама мехӯрада. мақсад ин вазифама дар худам додагим. бисёри одамо хиёл мекунанд, ки ин вазифама дар ягон каси дига додагим. Не, ин вазифама естественно барои худам додагим, ки мақсад дига мешава ё ки намешава ва то куҷоро рафта расида мешава. мақсади ман ин чиза расондан. ҳабда 16 поён обновид кунам. вақти мо намераса як баробар зиёд кардам дар кораи баъд аи 5 сделкада намедроем. мақсад 4 3 2 1 аи инами точка медром. нагзашт якум неудача. қафои дуюмон чӣ гап шудааст? дуюмон гепи нижний дода, гепи поён додаги свеча. ба ҳамин нагзара, вале параҷӯшро ҳаллиш мекунам, барои ки долго истодан намефора. камта махмӯбуздора як қагига возврача не нагзаш семаш бора вақт нарасид. бем параро ҳаллиш мекунем. Джонсон ман ягон пробит намекунам. свеча объем дорад, нера обновид кардаги по идее бояд тенута. бояд тен шава инами по идею. агар иҷа ки даромад уже дальше мақсад пробои линия дама кор намекунам, ба сабабе ки дагонои бемаънии бисёри бад мешавад, дар кор нестай. 12 секунд ҷодиш мекунам. боло рафт, вақт намерасид. нисходящий тренд идаҷа. дания областда откачдагӣ буд. барои он болотар омодагӣ мисли чо. сделкаи мо ба плюс 5 расид.
Камтарожи слушник заштесай хадам да мақбул нест чӣ ба дагун ошибка дагиҷӯ мекарда бо шумо ба кадом сабаб. Результаты сделки мы ждать мекунем. Се, ду, як. Плюс гирифтем. До сделки дига по идее бояд бикунем. Плюс минус. Бо ошибка кардам бачаҳо. Комментарий бинависед дар ҷо ошибка барои чӣ ошибка кардам дар ёдам ҷо. Из сделкаи мо гузашт бародаро, чӣ хеле ки дидем целмона имрӯзара шукронаи Аллоҳ задем $8860, пага целимон $1746 карданай ва рӯзи 37 получается дар аккаунти мо бояд зиёдаи $10,000 бишавад. Яъне ҳама сделкаҳо буд кардагиамон ва итоги мо 710 нишон додистед, $10,000 оборот, яъне торгови оборот нишон додистед. Лайк, комментарий, наброем, подписаться к ней.